edisi Mebage malam ini. Kita sharing tentang pemandangan suasana di Gampong. Kita lihat Ureong Gampong menikmati malamnya. Ureong Gampong tanpa undangan berkumpul dan nongkrong di warung kopi. Secangkir kopi tersaji, nikmat sambil menikmati tontonan film India. Juga sebatang rokok mengeluarkan asap nikmat dari mulutnya. Itulah cara Ureong Gampong menikmati malamnya. Setelah seharian bekerja sebagai petani, pekebun, atau pekerjaan lainnya. Mari kita saksikan tayangan berikut. Moga menjadi edukasi untuk kita semuanya. Selamat menyaksikan. Same town, 'cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna make the footsteps on our own. That life can wait, just for a while. That life can wait, so take that aside and just go on. Thank you.